Ji sala 2012 de hêzên yekîneyên parastina gel, parastina deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê girtin ser milê xwe. Beramberî êrişên hêzên radîkal bi ser herêmên Kurdî de. Got di destpêkê de Cebhetun Nusra û Tevgera Ahrar Şam bû û ji 2 salan û vir de rêxistina Daişê. Tevî pêşketinên mezin got hêzên YPG bi dest xistine di mavê zêdetir ji 3 salan de lê hejmareke ne hindik ji şervanan jiyana xwe ji dest dane di bereyên şer de. شر لگل رخصتين تروريست چه احرار الشام چه جبهة النصرة چه جي بشتيوي افضل صال نشخوا بداعش شرية حتى انها نيزي 3000 شهيدنا تشيبونا بلكي هجمارة كيوصا دقيق نبه فقط نيزي 3000 انسان ما حتى انها دفان شرادة شهيد كتنا اندامن بياني يقوق تفلي نفر رفين يبهجي بونا وحتى انها شهيد كتنا 5 کس ایگوک شهید کردن حتی نهنگ. ده هر کانتونک روجاوا ده دسته کاروبار شهیدان هیا. گوجر کیویه تومار کرنا هجمار و ناوین شهیدان. هر وها گهدان و خودی کرنا مالباتین شهیدان. چه دمله تندرستیه ده و خوندنا زاروکیوان. بوی ریزان گلو سروک دسته کاروبار شهیدان لکانتونا جزیره دبیجه. وقت هجماره که 1619 شهیده ما هنا جوانا 1346 مالبات اویگو ام فونی حیوانات دیدن وانا دصد و پنجی هفجین شهیده تقریبا هنا الجمع لو شحال بهين زلال نبويه اما ام دكارن بيجن هما حتى حفصت شهيده ما كانتون عارفين الحبي يعني بجمار شهيده ما يجو لكوباني نديارن جبر بيجي مني كاربن تام رقم زلاج بو شهيدن كان گشتي روجاوا بيجن دشر و پفچونان ده لسرانسری زیدتر جه 3 سالان جماره هری مزن جه شهیدین یپگی دبرای تلبرک ده بو دمها سباتا سالا بوری ده. برانبری چکدارین رخصنا داعشی. گوده انجام ده نیزی 75 شروانین یپگی جیانا خواج دست دابون. لیره دور خلیل دبینه گو تو جداتی دنابرا برین یپگی لهمبر رخصنا داعشی تونه. برای شر يعني من كار نوجه جودا بكن جبهه ما يالقل داعش حميه ك چل کوبانه دبه چل جزیره دبه شخونه ها سینور ما به داعش را همی گشبویه یک نیزی 400 کیلومتر سینور ما الگر رخصنا داعشیه جبوه کی فرق جبهه الگل متنه یعنی یا مهم الگل ما رخصنا تروریست یا داعشیه حوالی ما ده انجام شر الگل داعشی ده شهید کتنه بێگومان بەرەین شەر یەن یەپەگێ تا ڕۆژە ئیرۆڤێ کەتینە بەرامبەری ڕێخستنا داعشی بۆ vêyekê tu hejmareke rast û tekezkirî ji şehîdên YPG re ji her sê kantonan nediyar e ne maze yên kantona Kobanê. Nubar İsmaîl, NRT, Qamişlo.